isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Mu gihe isi yahangayikishijwe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, muri uno mwaka wa 2026 ibihugu bikomeye bikomeje kuryamira ijanja, birimo kurebera hafi, ari nako ibibazo byinshi bikomeza kwibazwa bigira biti: ese Korea y'Amajyaruguru iri inyuma ya misile za Irani? Ese hari ubufatanye bw'ibanga bushobora guhindura iyi ntambara? Iki cyegeranyo tugiye gusobanukirwa amwe mu mabanga igihugu cya Irani gifitanye n'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, ndetse n'umubano ibihugu byagiye bigirana mu bihe byabanje bishyira no gufatanya mu ntambara iri guhuza Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nitwa Tuyisenge Chrétien, guhaye ikaze iyi ni isi ya none. Mwemerere tubyinjiremo turebere hamwe amakuru akomeje kuvuga ko igihugu cya Korea y'Amajyaruguru gishobora gufasha igihugu cya Irani mu gukora misile ikomeye cyane ishobora kurimbura Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ikaze. Ubufatanye hagati ya Irani na Korea y'Amajyaruguru si ubwa mbere. Guhera mu mwaka w'1980, Korea ya Ruguru yahaye Irani icyo bita Scrad missile. Iyi yari misile ikomeye cyane ndetse yashoboraga kurimbura ibintu bikomeye cyane, ndetse yanayifashije kubaka uruganda rwa misile rukomeye aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gushaka gusenya. Irani yaje gukora misile nka Shahab 3. Izi misile ni misile Irani ikunda gukoresha mu ntambara ikunze guhanganamo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itera hirya no hino ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi misile kandi zishingiye ku ikoranabuhanga rya Korea y'Amajyaruguru, nibo babibigishije. Ibi byatumye Irani iva ku kugura intwaro itangira kwikorera intwaro y'ubwayo. Abasesenguzi bavuga ko gahunda ya misile ya Irani yubakiye ku byo Korea yayihaye kera. Hagati aho ngaho mu ntambara iri ku ngubu, Irani yakoresheje misile nyinshi irasa mu bihugu byinshi byo mu karere, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel cyangije byinshi muri byo. Nubwo byangitse, Irani iracyafite misile zirenga byibura 1000. Ubushobozi bwo kongera kuzuka kuri Irani buracyahari, ifatanyije n'abaterankunga bayo n'ibihugu bitandukanye birimo na Korea y'Amajyaruguru. Ariko ikibazo kikiriho kugeza ubu ngubu ni ukwibaza ngo ese izi misile zose zikomoka hehe? Igihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyaba kizigiramo uruhare, cyangwa gitera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihugu cya Irani? Abasesenguzi bamwe bavuga ko zimwe zifite inkomoko mu ikoranabuhanga rya Korea y'Amajyaruguru. Nuko ikinyamakuru Asia Times kibitangaza. Korea ya Ruguru irimo gukorera iki ubu ngubu igihugu cya Irani? Nihe mishinga Korea ya Ruguru ifitanye isano n'imishinga ya Irani? Muri mwaka wa 2026, Korea ya Ruguru iri kwihuta cyane mu guteza imbere intwaro, ndetse yagaragaje n'ibisasu bitandukanye mu minsi ishize igomba gukoresha iteramo inkunga igihugu cya Irani. Yagaragaje misile zifite Pull the World Heads, cyangwa zifite ibitwe bikomeye cyane ku buryo zibasha kwisekura ahantu ukagira ngo ni imeruka habereye. Ishobora gusenya ahantu hanini cyane. Ikindi, iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyakoze icyo bita ICBM zishobora gutwara multiple headers. Ngira ngo ntabwo wenda bisobanukiwe neza. ICBM ni uburyo bukoreshwa iyo bari kubaka igisasu ku buryo gishobora kwambukiranya umupaka kikava ku mugabane umwe kikaba cyagera ku wundi mugabane. Urugero, wenda igihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyakoze ICBM ku buryo cyarasi igisasu kiri muri Korea, iki gisasu kikambukiranya umugabane kikaba cyagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane w'Uburayi cyangwa se wenda muri Afurika. Urwo ni urugero. ICBM rero kugeza ubu ngubu ifitwe n'ibihugu 4 gusa kuri iyi si: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Uburusiya, igihugu cy'Ubushinwa, hakiyongeraho n'iyi Korea y'Amajyaruguru. Ikindi kandi, ifite misile nshya za hypersonic nka Hwasong 11E. Iyi ni intwaro ikomeye cyane. Iyi misile yifashishijwe mu bikorwa bitandukanye byo gukanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka yashize, igihe Kim Jong Un yagaragazaga intwaro azifashisha ngo igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika izaba yamuteye. Ibi byose bigaragaza ko Korea ya Ruguru iri kuba igihangange mu bya misile ku isi. Akaba ari nayo mpamvu ibihugu bitandukanye by'ibihangange byatangiye gutinya iki gihugu. Ese koko irimo gufasha Irani ubu ngubu cyangwa ni ibinyoma? Iki nicyo kibazo gikomeye kandi kirimo kwibazwa n'abantu benshi, kuko hari amakuru amwe namwe yatangiye gusakara mu bitangazamakuru avuga ko
igihugu cya Korea y'Amajyaruguru kirimo gufasha Iran mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kuba cyagera ku mbaraga za nucleaire ndetse no kuyitera inkunga mu buryo bwo kohereza ibisasu. Amakuru y'ubutasi bwa South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo, umwanzi ukomeye cyane wa Korea y'Amajyaruguru, dore ibyo yatangaje. Batangaje ko Korea y'Amajyaruguru iri gufasha igihugu cya Iran mu buryo bukomeye kandi bw'ibanga, kandi bavuga ko igihugu cya Iran kirimo kwakira iyo nkunga mu buryo bwihuse kuko ari igisasu kirimbuzi Iran ngo yagikoreye kugira ngo ifashe mu buryo bwo gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel. Hagati aho ngaho, ibindi bitangazamakuru bitandukanye bikomeza kuvuga ko nta gihamya ihari yerekana ko Korea ya ruguru iri guha Iran intwaro muri iyi ntambara nk'uko Al Jazeera bitangaza. Impamvu ishobora kuba koko Korea ishaka kwirinda gukomeza gutotezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba niyo mpamvu ikomeza gukora izi ntwaro zikomeye, kuko ibihugu bigerageza gukora izi ntwaro birimo yewe na Iran muri iki gihe ngo nikiri kuzira no kubera iyi ntambara iriho n'icyo ngicyo. Irimo kandi gukina politike yo kwitwara neza mu maso y'isi. Hari abasesenguzi bavuga ko ubufatanye bushobora kuba buri mu ibanga, icyo bita covert, cyangwa uburyo bwo gutanga ikoranabuhanga aho kuba intwaro zigaragara. Hagati aho ngaho, hari impamvu isi hangayikishijwe n'uyu mugambi uri kunurwanirwa ko igihugu cya Korea y'Amajyaruguru bifitanye amabanga akomeye n'igihugu cya Iran. Niba koko Iran na Korea ya ruguru byarakoranye ndetse na n'ubu ngubu bikiri gukorana, nta kabuza hari impungenge ku bihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'ibindi bishyigikiye ibyo bihugu byombi bibiri. Isi gishobora guhura n'ingaruka zikomeye. Icya mbere, kwiyongera kw'imbaraga za Iran ndetse no guhinduka kw'intambara ikaba nini ku isi kurusha uko yari imeze ubu ngubu. Ikindi abasesenguzi bashingiraho ngo ni uguterana kw'ibihugu bikomeye, aho ibihugu bikomeye bizajya biterana bititaye ko hari igihugu cyabandagara muri iyo ntambara, kuko byose ngo bizaba bifite ibisasu. Hari n'ingingo ikomeye k'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa nabyo bifitanye umubano wihariye cyane n'ibi bihugu, bishobora ngo gutuma isi igabanyamo ibice bibiri, cyangwa se igabanyamo ibice bibiri, bamwe bakagira uruhande rumwe bahereramo. Kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarimo gushaka uyu mugambi w'iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru, ariko nanone ngo Korea y'Amajyaruguru ikomeje gutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihugu cya Iran, ndetse ko Perezida Kim Jong Un akomeje kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo afatanyije n'igihugu cya Iran bazivuna umwanzi wabo w'ibihe byose ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara irimo iragenda yagukira hirya no hino ku isi, ndetse irimo irarenga ibihugu igafata imigabane. Dutegereje uko iyi ntambara izarangira. Hagati aho ngaho, ibihugu bitandukanye birimo biragenda byidekarara ku mpande zombi, bigatora aho bigomba kugenda bihagarara. Ni amashiraniro, reka dutegereze uko bizarangira.